Туғандар, biz менен болуп туруңуздар. Ушундай козулардын бааларын да билип беребиз. Сокулукта эл көп. Бүгүн жекшемби, мал базар. Каналды колдоп, тырс лайктардан басып көрүңүздөр. Дони Кейжинин катталуучуларына бизден ысык салам. Сокулуктан мына козулар эркектери. Кимдики экен байке? Эси жокпу? Эси жок. Чоң козулар экен го. Жакшы, каналга катталып көрүңүздөр. Биз менен видеону аягына чейин көрүңүздөр. Колдон келишинче көргөзүп беребиз. Туғандар, ассаламу алейкум, урматтуу Дони Кейджи каналыбыздын катталуучулары, алыс жакындан көрүп жаткан мекендештер, саламатсыздарбы? Бүгүн 27 июль 2025 жыл. Алдыда Сокулук районунан, Сокулук мал базарынан, кой базарлары көргөзүп беребиз. Каналды колдоп, тырс лайктардан басып көрүп туруңуздар. Могу кора кимдики байке? Ким? Кандай? Канчадан койлоруңуз? Баалары? Мейли, айтпай эле коңуз, болду. Бул жакта койлор бар экен, жакшы койлор бар экен бирок. Айтпай эле коеюн дейт. Козулар канчадан козулар? 13,5 миңден. Кочкорлорбу? Бүт кочкорлор 13,5 миңден. Сурап атасыз да, түшүрүп бересиз. Онлайн алам дегендерге номер калтырабызбы? Айтыңыз. 0703 05 02 76. Мына эркек козулар байлаганга. Мына достор, кеттик анда эмес. Бул жерде кара кой бар экен байкемдики. Жашы кандай байке? Жашы 6 тиш. Кочкор коюш керек. Же боозбу? Койсо болот, Эттүү экен. Линиясы барбы? Линиясы бар, Насароктун линиясы экен, мына. Канча сурап атасыз? 120 миң. Бою канча? Бою 88. 88 чыгат экен кой. Туғандар, чоң кой 120 миң сом. Номер айтыңыз. 0771 388 277. Мына ушундай болгон кара кой экен. Каякта? Шаарда, Бишкекте, достор. Макул. Бол. Содаңызды берсин. Эгерде кимде ким алам десе, чалыңыздар. Мынакта эчки сода болуп атат. Эчки, достор. Эчки сода болуп атат. Могу койлор канчадан? Баалары. Бардыгы телефон сүйлөшүп атыптыр. Мына козулуу койлорду көрөлүчү. Козулуу койлор канча экен? 35 миңден экен. Жакшы экен козулар, чоң. Кочкорчу? 35 бул дагы. 35. 35 миңге бир кочкор аласыз. Же болбосо 35 миңге бир козулуу кой аласыз, Мына жакшы экен. Бул койбу? Кой. Токту. Козусу мененби? 70 миң. Номер калтырып койбойсузбу байке? Онлайн. Жок. Макул. Достор, кеттик. Мына туғандар, ушул жерде да бүт кочкорбу булар? Бүт кочкорлор бар экен, достор. Козу кочкорлор. Мынаки. Кимде ким аламын, байлоого киргиземин дегендер болсо, көрүңүздөрчү мына. Баалары канчадан дедиңиз? 12.500. 12.500 сомдон сурап атат мына байкем. Канча баш бар бул жерде? 70 баш. Доставкалары болот. Доставкалары болот. 70 баш мына. Козу кочкорлор экен. Туғандар. Түшүрүп да бересиз баасын, Мына. 12.500 сомдон дагы түшүп берет. Айтыңыз. 552 0552 57 91 50 деген номерлерге кайрылсаңыздар мына козу кочкорлор. WhatsApp номери. WhatsApp бар экен, азыркыда. WhatsApp бар экен, момундай куйруктары менен мынакей байлаганга киргизсеңиздер болот. Чалыңыздар. Түшүрүп берет баасын, доставкаларын кылып берет. Алам деген бир туғандар көрүңүздөр. Сокулук мал базарынан. 077 388 350. Мына ушул номерлерге кайрылсаңыздар болот. Бүгүн жекшемби, аябай кызуу болуп атат базар. Кире бериш жеринде эле мына. Сокулук мал базарына киргиле. Канчадан бул? Эко 15тен сурайбыз, 4тө. 15тен 4тө экен, Кочкорлорбу? Кочкорлор. 15тен сураймын дейт, мынакей 4тө экен. Канчага алдыңыз байке? 16. Союш. Кеттик анда. Мына козулар канчадан козулар? 16. Коюңуз канча байке? 25 кой. Мына. Базар өтө сон болот турго. Козулар канчадан экен? Баалары. 14, 11, 14, Баалар. Эркектер мына. Эркектер экен. Канча экен бул?
17 urg'ochi erkakmi? Erkak. Bismillah. Oho, mashina. Yo'l ekanda bu mashina yo'l. Jil bo'ladi. Sezon boshtalganday el ko'p, yo'lda ele turib olganda. Assalomu alaykum. Qancha qochqansiz? 120. 120 qancha tish? 2 tish. 2 tish 120 deydi. Qancha ekan? Basini aytadi. 4 ga olyapsizmi? Ha, mana alingan bak. Erkakmi urg'ochi bu? Ya, erkakmi urg'ochi ekan? Urg'ochi 4000 ga olyapti. Qaysi mo'g'u? Mashinalarning bahsi qancha ekan bayka? Mo'g'uchi? Qancha echkilaringiz? 20 dan sağ echkilarmi bular? Süt bag'itindagi. Tazasi. Originali. Zaninskiy. 2 tishlik. Yosh turmaymi? Yosh ekan 2 tishlik mana. Teka qo'yilakdek. Mana. Nomeri qoltirmiz. Qoltirmaysizmi? Ha, mayli. Ha, eneleri 4 litrdan süt beradi ekan. Nomeri yo'q ekan biroq, telefon nomeri. Tug'andar qana? Necha o'tib ketaymi? Yo'q, qo'shni ayta qo'ydim. Ketdik. Nima deyim, bo'lsa aytaymi. Ha, ichine kirib ko'rgazaylik. Qo'zlar qanchadan? 14 suralışı. Bazar qancha berdi? Suradi u? Qanchadan bermeding? 12,5dan bergan yo'qsiz. Bunaki. Alarmandar. Mana. Sitem qo'zlar bunaki. Bazar qiziq, porterdi. Chiqib olgan porter. Yaxshi bo'ladi. Ne var ekan porterda? Jindilar bormi? Kuchlilar bor ekanda mana. Ko'rgazib beraylik-chi. Mo, echkilar kimniki? Qaysi? Moyaqmi? Voyka, qanday? Echkilar siznikimi? Mo, uydun jelinday bo'lganmi echkilaringiz? Ya. Qana aytingiz, qancha litr beradi o'shul? 3 litr beradi. Emne paroda? Zaninskiy basichi? 30 ming. Bularchi? Ulag'i menen 25 ming. Ne u parodasi? Makachina. Bital, mana. Arqa qarangizchi. Ma'lumot berib nomer aytingiz. Bital ulag'i menen. Ulag'i menen qancha? 20 ming. 20 ming. Telefon nomer qaltirasizmi? Qaltiraman. Aytingiz. Manda da bor mana. Qana? Ha, bu yoqda da to'ltira turbay. Bo, baykemde. 3 ulag'i menen. 3 ulag'i menen 30 ming? Azarni da ko'rsatasiz. Bularchi? Bu ek ulag'i menen 25 ming. 25. Bulda 25. Süt bag'itindagi echki izlagan bir tuğanlar ko'ringizlar mana. Telefonni qaltiringizchi. 0708 00 34 68. Uqdingizlar, mana 3 ulag'i menen. Ochiletda shemib o'tadi. Bunisi kutib turadi. Bir tuğanlarni. Mana ke, do'stlar. Baykeme chalaverasizlar. He, bu qanday paroda? Bital bu nastoyashi. Bital bayka. Bital. Voy, bu qancha oylik? 5 oylik bayka. Siznikimi? Basichi? Basi 35 ming bayka. 35 ming. Tek ekene? Teke uloq. Teke uloq ko'rinib turadi. To'qol. Nomer qoltirib qo'y. 550 0550 18 18 22 20. 22 20 deydi. Mana 5 oylik uloq. 5 oylik ile uloq ekan. Yaxshi. Ko'rdingizlar, a? Mana. Qaysi savdo bo'lib o'tadi, bayka? Mo'g'u. Ha, 3 ulog'i bilan qancha qilib qo'ydingiz? 25. 25 ming 3 ulog'i bilan mana savdo. Üstünde qizib turadi. Qizib turadi. Qancha qilib endi o'tasiz ham o'shanda? Ha, 28 ga be. Al dedi. Abi 30 ga delar, azizlar uçup satasın berdi. Yo'q, satmayman. Do'stlar, bu echki 3 ulog' bilan ketib qoladi o'xshaydi. Mo echkilarga chalaverasizlar. 25 berib qo'ydi baykam. 28 bersang berem degandek qilib turadi baykamiz.